Dobar dan, dragi moji, i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Danas ću da pravim jednu veoma brzu i ukusnu poslasticu od samo 3 sastojka i zaista su 3 sastojka, ovo je sve što nam treba. A prije nego što vam predstavim sastojke, želim vas zamoliti da se prijavite na moj kanal. Kod nekog piše prijavi se, kod nekog pretplati se, kod nekog subscribe. Vama je to besplatno, a meni vaša podrška mnogo znači. Sada, od sastojaka za tamni dio potrebno je 100 g tamne čokolade za kuvanje, može i mliječna, 40 g kikiriki maslaca ili kikiriki putera, zavisi kako ga zovete, 100 g bijele čokolade za bijeli dio i 75 g kikiriki maslaca. Sada idem da istopim čokoladu na pari. I evo, čokoladu sam istopila. Sada mogu da pomiješam i ovaj kikiriki puter. I pomiješati da se sjedine sastojci. Sada ja sam ovdje pripremila ovih silikonskih kalupčića 6 komada. Ne znam da li će mi biti dovoljno, ukoliko ne bude, naći ću još nekih. I sada dodajem 1/2 ovog tamnog sloja. Možete i u dresirne vrećice, ukoliko ih imate, međutim ja ih nemam, imala sam nekada i posle stalno zaboravim da ih kupim. Ovako malo protresti da se lijepo slegne dole. Očistit ću naravno ovaj dio što se malo zaprljalo čokoladom. Sipam cijelu količinu ovog bijelog dijela. Morala sam da ostavim da se prohladi samo minut, dva, da se slojevi ne bi pomiješali. I sada nastavljamo, znači kompletnu količinu ovog svijetlog krema nanosim na ovaj tamni sloj. Kod mene je crunchy kikiriki puter. Vi naravno možete da koristite i obični kremasti, ali meni se ovaj više sviđa da se malo osjeti pod zubima, da krcka. Sada ću ovaj sloj samo poravnati kašikom, znači ne lupkati, jer ovaj tamni dole sloj i nije još uvijek toliko se stegao, pa da se slučajno ne bi pomiješalo. Znači samo ovako poravnati fino. Opet ostaviti par minuta da se prohladi ovako.
ovo je gotovo. Ja sam morala da dodam još 50 grama čokolade i 20 grama ovog kikiriki putera, jer znači nije mi moglo biti dovoljno ono što sam prethodno istopila na početku i sada ostavljam da se ohlade u frižideru nekih 20 do 30 minuta da se dobro stegnu. Evo pogledajte kako lijepo izgledaju. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like, ostavite komentar, prijavite se na kanal i kliknite na zvonce pored dugmeta subscribe kako biste dobili obavještenje svaki put kada objavim novi video. Vama je to potpuno besplatno, a meni vaša podrška znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!